تماشامان هجا انجار نکیدم برنامه نتوتیلی پیشبری وانن بإذن كرم خدا اما ایروژی بحثه دین اسلام دا قیمت انسان چیه قیمت حیات چیه قیمت جیان چیه ام دخوازم لسر بسکنم مرب کو به سبب جیان جبونا جیان یکی قوی بکه چقاس فایده تدا هیه و یانجی مرو داویل جیان بینواره چقاس تدا ضرر هیه خدا چقاس جی خو کریه خدا ده درباره ویدا چه آیت شاندی ام دخوازم لسر بسکنم تماشاوان هجا امزه دکن ده وقت خلقیت آدم علیه السلام بیبا وقتی که خدا عزوجل انسان آفران انساناتın dünyayı kuştun do vakta zaroke Hazreti Adem da do vakta Habil ve Kabil da dest pekir. Jove dere hatani iroji kuştun da nava insaniyeti da mukhaben ne kadiyayı orta ra nebi oraj nava. Lebele rasti Xda Azze ve Celle qîmeta ku dayı insana insaniyeti mafi hayatı ku tu Kur'an'ı da liser sıkıniye işteki pür balkeş pür girimiye. Xda Azze ve Celle emdizanı ku her vakti her deme hatani Peygamberi Davi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam o da beriya udacı tüm peygamber şandiye ceher kesira ceher netevira ceher kavmira peygamber şandiye jibona ku adalet akhu da mezrandı. Ayet-i Kur'an'a biraz dövecin men qatala nefsin ev fis fesadin fil ardı kennema qatala nase cemi'a kiku insanek yani nefseki bu kujı o yahut ki duru ardı da fesadiye bir de derxistin her vekivi insaniyet geçti kuştular. Yani dixwazim ayeti bu tamamı bukunum. Min ecli zalika katabna ala bani İsrail ennehu men qatala nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı fekennema qatala nase cemi'a ve men ahyaha فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كبيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون خدا عز وجل دبيجه للسربي مهوالهان ماج بني إسرائيل رشاندكو كي نفسك بغير حق يعني بالنفس بمضاعفة نفسي نبي ki ku nefseki insaneki bi gayri hak bukuje yahut li ru arde fesadiye derbixi her veki kuvi insaniyet gişti kuştiye. Ve derede em dibêje insaniyet giştiştiye jê manekî hac derdik ve tamamı insana kuştiye em dikarin jê fiyafan bikin. Lê tamamı insana wexta were kuştin yek jê bimine belki jê insan çêdibe. Levakta insaniyet hat kuştun, ruhi insaniyet hat kuştun, heykela insana herçendi ku jiyan bıkı, bedena insana herçendi ku jiyan bıkıcı, vakta ruhiyeta insaniyetleri insana da hat kuştun, ve çağı idi dünyayı da hatta da kainatı da mane ki jiyan eranamine. İşte Xuda Azze ve Celle dvece, yeki ku insana ki bıkıcı, yahut fesadi dur ru arde da derbixi her veki insaniyet kuştiye. Temaşavan heca dve dere da bahseci fesadiye ki yani fesadi çiye? Fesadi evo ku yani tişte ku dibi sebebi kuştina insana wan tişta bin ole. Wan tişta bin derxi meydane. Her veki pevçuna li ser sinora ve her veki pevçuna li ser neteva o pevçuna li ser oğla, pevçuna li ser aşireta yani van fesadi fitne ahate ki orte li ser vya insan var kuştun esas Xuda li ve dera dikkata vya dikşine yani ci ku jiyan teda hebe bibin sebebi jiyani insanlara rahat bike jiyani insanlara fire bikin o kuştune
خلاص بکن کشتن جورته را بکن خدا عز و جل بیاد بیجه لما الدوية آيات لا تبيجه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا كي بسبب جياني كي إنسان كي بده جيان كرن بده جين هر وكي وي إنسانية داي جيان كرن جيانا إنسانية تمام را وي سبب كو يعني حياة جيان جي إنسانية را هدية كرب هم بكارم بي كي كو بسبب جياني هر وكي جي إنسانية را جيان هدية كرب كي بسبب كشتن ياخد يكي بكوجه هر وكي وي جي إنسانية را خلاص بون كشتن ani bu tamam insaniyeti bu kuştune da bu xılasırın. De diroke da muhabın hadi diroka İslamiye da hadi diroka beriya İslamiye da icar katliam çebun yani kuştune münferit de derahan icar konkuci çebun katliam çebun mesela de diroke da civan katliama eko perce de kısadan belki ku alimeme ne gotunu bantıştana yakut kem hati gotun yakut imkanı gotunu derfete gotunu jera çeynebiye mesela hadisa enfali iro de diroka İslamiyet de diroke da birasti leke ki pürmezini qirrejayı ki pürmezini iro mesela katliama konkujiya Halepçe de diroka İslamiyet de leke ki pürmezini Halepçe'de evi ku katliam kır ki bu ne Hristiyan bu, ne Yahudi bu, o ne ateist bu, ne Japon hatı bu, ne Çin hatı bu, ne Amerika, o ne İsrail bu. Evet Halepçe'de insan göç Müslüman bu. Ev Müslüman ku de devi wanda ayet-i Kur'an'e de deste wanda Kur'an o seri wanda secde bu ayet tıkandın digotun innemel müminune ihvetun digo mümin biray heve lenne digotun fe aslihu beyne ahawaykum digotun mümin biray heve Khuda goti mümin biray heve lenne digotun Khuda goti de navbera khu biray Khuda sulhe çebike ayet bu tamamı ne tıkandın ev Müslüman ku ayet je dibrin ayet bu tamamına dıkan eve ku da Halepçe da katliam kır ev Müslüman bu Müslüman bu yani bütçe dukuştum deser nave Kur'an'a dukuştum peki ev cesareti han eci kudu girtin ev cesareti han dini ku hati dibecin uydurme yani dini ku dikhuda azze ve celle da nazil bir dini hakikat na dini khurafa ev cesareti xu جديني خرافات كرتن او ديني كو افتراء لي هاتي كردن او جسارت اخو جوي ديني كردن يعني زمان ابي كو او قتلعما çekir Müslüman bu zaten acıya heri mezin talaya heri mezin evi ku insan bu birayı ku bukuşu insan birayı ku bukuşu dve em birayı hebi diniyeyi dve liser birayı ku diniye de kuşu Dve em dibine yek aleme ki da jiyan dikin, biray xoy dibine ve aleme da dikujin. O dibêje em giç insanın li mafê jiyanê keku dawa heqê xwe dike mafê jiyanê ji wî re nayê. Kuştina ku bi merdî jê re cardin belkî di dîrokê da di nav însan da kuştina ku bi merdî car di cîkî jê re hebe. Lê kuştina bi qellaşî de diroka İslam'e da hat ditin. Ve bihna seve ev insanana da Halepçe'de katil kırın. Zehireki kimyevi kırın nava bomba o ev bombacı ev zehira kimyevici be bina seve be ta'ma seve bina wî da xweş kirin herçi kesê ku ew bina girtinir o ew qetliama sade bi kuştinê û bi qetlê jî nema. El-an zarokê ku li wê derê da tê dünyayê pirê wan seqetin. Alîlin ji desta seqetin, ji çava seqetin, ji go seqetin. Hêj nebatat li wê derê şîn nabe.
بخیر امی برنامه کی دنجی لسر فضایه چه بکن لسر طبیعت چه بکن لسر دوغای چه بکن هیچ دوی درجه کو ده حلبچه ده قتلیاماتی کرن دوی دره ده کیها شین نابه بله مسلمان قتل کرن مسلمان قتل کرن او و نگریان خطای خوچی تعمیر نکرن یک لیبورین کی جی مسلمان برای خوچی نخواستن هر وکی کو تشتکی پر مزن تشتکی پر لریدا کری هر وکی کو امر دین و بکار آنی هات تازمینات کی ندان چما suç evan insanı ödere çubu, hata evan insanı ödere çubu, dıgoten em insanın, em dıkhazın bir insani jiyan bakın. Lebele ta'layı de diroke da katliame ku İslam'a bukhula hevkiriye. Katliame ku insana İslam'a bukhu hevkuştiye tene bir halepçev be enfalenin. Ebed zilanda behazara insan katil kirin. Cem zilan berengi khuyna sor deheddan herikandın. Ev paşaya ve deri kayne Müslüman bu. Velev Müslüman ne bici nabe kul ser İslam eden digotene Müslümanım. Eveli dersimi katliam kır. Zarok düşürda derbas kırın. Kayne Müslüman bu. Evanacı Müslüman bu. Peki Xuda Azze ve Celle de Kur'an'a pirozda dibecici ki ku insane ki bikuji yaxud ku fesadiye li ruh erde derbixi her veki ve insaniyet kişti kuştiye. Ve ayeta Kur'an'ı vakta ku ayeta Kur'an'ı derbastı bu hükme ayeti Kur'an'ı hebu kesi kes bir şekli ha bir mihvala ha ne de kuştu. Hema vakta ku hükme Kur'an'ı jorte rabu herkesi jukhura dine ki bıkarani, herkesi jukhura tarikate ki bıkarani, herkesi jukhura şeriate ki bıkarani, dine Xuda jorte rabu o katliama despekir. Zaten vakta Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat kir, dine Peygamber aleyhissalatu vesselam birine ki her bir mezingir, o da vakta Muaviye da bu kankıran, bu belal seri din. Yani dini ki var uydurma kirin, لسر دین خدا تعالی او دینا کرن بلا تا وقتا کج امویا دا هاتن عباس و سلجوقلو هاتن عثمانیه ما آیت خان خدا عز و جل دبیجه کیکو نفسه کی بکوجه انسانه کی بکوجه یا خود فسادی رو عرض درخه هر وکی انسانیت کشتی کشتیه لبله اوه کو دیرو که دا جیرا تی گوتن ولی دیرو که راجع ته گوتن مجاهد دیرو که راجع ته گوتن اولیاء الله یعنی بگوری قانون و نظام خدا عز و جل جیان کری به وی شکل هاتی تصویر کرن ج پادشاه دولت عثمانیه و ج امویه مثلا هر قتلعام ور هاتن کرن لقارشی آیت خدا آیت رسمن درخستن و او آیتنا بکی دانه چکرن به شیخ الاسلام دای چکرن از دخوازم او آیتی کوان درخستی جوان آیت یکی جوارا ببیجم باور که فتوا ابو سعود او جی کرد دویا کرمه داره جدار نبه دار پوچ نبه ابو سعود به فتوا کی دادن چکرن پاشای zaman ya Yavuz Selim'i o ya خود Sultan II. Muhammed ben ya Fatih Sultan Mehmet dibeci ve fetva icmera derdi. Hanedandan her kim ki kendisine saltanat müyesser ola nizami alem için kardeşlerini öldürmesi münasiptir. Ve fetva dedin derkistin o yeki ku saltanat şera müyesser bibi veli ahdi saltanati vakta ku saltanat bi desteku kız jera caizi o jera münasibi ku برای خود دنا کشتی بکشه ولو د بیشی کتابه ولو کو هیچ شیر گوش یا دیا خود بله نخوره اول فتواهان اسلام دا درخستن لقارشی چه لقارشی آیت خدا عز و جل خدا دی کی یکی بکشه هر وکی بی انسانیت کشتی او جدی بیجه سلطنت چکره میاسر بو جبوناوی مناسب کو برای خود بکشه
dineki aha hati vücude, dineki aha hati uydurma kirin, hati çekirin, ji dine Xuda Azze ve Celle dur. Peki, em van katliam, em dibêjin katliam mesela meliser Enfalê got, meliser Halepçe got, meliser Zilan got, meliser Dersimê got. Mesela ev bayır bucak dibin nabeyonçe ev li Çin tê kuştin. Li wê derê, Tirkiye wê derê ev insanana tê kuştin. Denge Müslümana juwan re ji der nakeve. Hani çava kucu Kurda, kuştinê Kurdara denge wan der nakeve. Yani denge wan bi sebep ku berjewendî têda hey juwan re ji denge xwe dernaxin. O katliam wisa çêdibe îro di her dewletê İslamê da kuştinê ku münferîden tê kirin duwata wan komê hev dike dibe katliam. Rojê bi seda jin di alemê İslamê da di dewletê İslamê da di nav wan netewa da tê kuştin. Bi seda zarok bi vî şeklî tê kuştin. Di binê navê namusê da qetla insana tê helal kirin, insan tê kuştin. Yani İslamiyet teslimi bêwîjdanê wer bûne va zaman zaman di axa da, di bega da, di şeyxa da, di alima da dest pê kiriye. Mesela teslimê kîjan bêwîjdana bûye? Jinekî, keçikekî xeta dike, bi sebeb wê xetayê aynê evê ew xeta kiriye, mêr ji pê re ew xeta kiriye. Ji mêr re kuştinê rewa nabînin, çe bi sebeb ku jin e, ji jinekê re kuştinê rewa dibînin. Eğer deriyê tobê ji mêrê re vekirîbe, ji jinê re ji vekiriye. Eğer derê efûkirinê ji mêr re vekirîbe, jinê re ji vekiriye. Eğer xweşdîtin ji mêr re hebe, ji jinê re jî heye. Heta nîkengê em namus dizanin. Jin namusa kesînin jin, namusa xwe tenê. Anora jinê, şerefa jinê, jin bixuye. Namusa kesînin. Yani tu hek û mafê kesî tune di binê navê namusê da jina qetil bike. Di binê navê namusê da jina xwe bikuje, keça xwe bikuje. Çünkü di hukukê Xuda da va tiştekî hat tune. Di ayetê Xuda da van tişta tune, li di ayetê insana da heye. Di ayetê mezina da heye. Di ayetê şeyxa da heye. Di ayetê alimê sextekar da heye. Di ayetê Xuda da tiştekî hat tune. Xuda kuştinê tu carî car meşru nabîne. Ancak yekçikî ku Xuda têda kuştin meşru dîtiye qesas. Yek lê xistibe yek kuştibe bê sebeb di wê derê da meşru kuştina wî ew jî li pêşiya wî du hev şiqê diheye. Xuda Azze ve Celle divê dixwaze diyeta wî bigire o yaxud wî efû bike şiqa sisiya hîna kuştine. Yani hîna qesası. Eğer mêrek ji helal kirinê yani ji hek û vazgeçbûnê razî nebe, bigirtina diyetê xunê razî nebe, hîna şiqa sisiya kuştinê qesas ew jî ew însan bi xwe nikar wî bikuje. Hakim qirara kuştina wî dide bi usûla hukukê, bi usûla kanûnê tê kuştin. Yani nabe teslimî yekî nake nabe ev ya bavê te kuştî ya kurê te kuştî tu jî vêya bikuje. Eğer vaqta herkes bi xwe bibe hakimê xwe, herkes bi xwe bibe heyfgirtokê xwe, wê çaxê li dünyayekî rastîkî hat gerê hev bikujin. İşte di İslamiyetê de katliam haramı, di İslamiyetê de cinayet haramı, ki ku cinayetekî bike, her wekî insaniyet giş kuştî Xuda Azze ve Celle vêya dibêje. Lê belê îro em mêze dikin, insan tê kuştin, evê insana dikuje, em jê ra destê xwe li hev dixin. Bi rastî tiştekî pir girîng di vê dere de heye. Teşvîqa kuştinê îdî bi taybetî li ser televizyona tê kirin. Tu mêze dikim diziyê mafyayê hene, herkes wan sêr dike, ew wî dikuje, ew wî dikuje, ew wî qetil dike, ew wî qetil dike, ew wî xwe mezin îlan dike, ew xwe mezin îlan dike, em van tiştana dibînin. Lê em mêze dikin, ev devleta ku hikûmetê wan ji İslamiyetê behs dike, nakeve pêşiya van teşvîqê xirab.
nakeve peşya kuştini, nakeve peşya hakareti, nakeve peşya mafyavari, hareketi mafyavari, nakeve peşya vana. Vana da televizyona da liber çavi vanti listikandın va dizyana, Türkiye'deki ritük, jera tütüşteki nabeşi. Birasti hatta niku em khatiye vi akli ben, em khatiye vi riayeta vi dine sehte ben, hatta ni sorgulama kültürü de meda despe neke, hatta niku em idin ne pırsın, em bila kaydu şart kabul bıkın, riayet bıkın, em dine sorgulama ettikin dine biatu riayeti, hiç insan pırtı kuştur. Lazım emle bu kolun, o emle bu pırsın, em hakikata derkin orteku, em idi bırak kuştuna insana. Hılas bir insan ne kuştun? Ne zarok var kuştun, ne zarok hetim bimine, ne dayık bemer bimine, ne bav bejin bimine, ne kes bejiyan bimine. O careki de ve bir rezleri selam dikin, bimirin de khairu xoşiye da inşallah de bername gidin da emelli ser ilişkiye olu tabiate biskinin. Biminin de khairu xoşiye da.